Učimo da sabiramo i oduzimamo do broja 20. Čika zdrave uči đake male. Radoznalci, pred vama su dva zadatka. Zadatak broj 1. Ako u korpi imamo 10 jabuka i ubacimo još 7 jabuka, koliko ukupno jabuka imamo u korpi? Zadatak broj 2. Nikola imao 20 klikera. Svom najboljem drugu Igoru dao je 8 klikera. Koliko klikera je ostalo Nikoli? Hajde da prvo malo učimo matematiku, pa ćemo se onda vratiti na zadatke. Sabiranje plus. Da podsjetimo, sabiranje je kombinovanje dva ili više brojeva da bi se dobio zbir. Na primjer, 7 plus 3 jednako je 10. A sada ćemo da vježbamo sabiranje tako da zbir dva broja bude jednak ili manji od broja 20. 2 plus 18 jednako 20. 5 plus 15 jednako 20. 9 plus 11 jednako 20. Idemo dalje. 6 plus 8 jednako 14. 10 plus 7 jednako 17. 4 plus 14 jednako 18. Idemo dalje. 11 plus 2 jednako 13. 12 plus 3 jednako 15. 14 plus 5 jednako 19. Idemo dalje. 8 plus 8 jednako je 16. 7 plus 7 jednako je 14. 9 plus 9 jednako je 18. A sada se vratimo zadatku broj 1. Ako u korpi imamo 10 jabuka i ubacimo još 7 jabuka, koliko ukupno jabuka imamo u korpi? Odgovor je 17. Da, 17 jabuka je u korpi. Bravo radoznalci, odlični ste matematičari. Oduzimanje, minus. Da podsjetimo, oduzimanje je suprotno od sabiranja. Oduzimanje je proces oduzimanja jednog broja od drugog, a njihov rezultat se zove razlika. Kako bi lakše izračunali ovakav rezultat, ajde prvo da pojasnimo. Pa tako broj 15 ćemo razdvojiti na 10 i 5, kako bi od broja 10 oduzeli umanjilac broj 10, tako da njihova razlika iznosi 5. Idemo dalje. 18 minus 8 jednako je 10. 19 minus 6 jednako je 13. 15 minus 6 jednako je 9. Idemo dalje. 14 minus 9 jednako je 5. 20 minus 8 jednako je 12. 16 minus 7 jednako je 9. Pazite radoznalci, oduzimanje istih brojeva. Oduzimanje sa dva ista broja. 14 minus 14 jednako je 0. 11 minus 11 jednako je 0. 19 minus 19 jednako je 0. Vrijeme je da se vratimo na zadatak broj 2. Nikola je imao 20 klikera. Svom najboljem drugu Igoru dao je 8 klikera. Koliko klikera je ostalo Nikoli? Odgovor je 12. Nikola sada ima 12 klikera. Bravo radoznalci, odlični ste matematičari. Hvala na pažnji. Lajkujte i pratite naš kanal. Vaš Čika Zdrave.